تعمیر خوبم دید تئاتر، لیکن صحنه تئاتر جوابگوی تئاتر نیست. صحنه گرد نمیزند، پادوکوی صحنه هم بینید که کم هستند، روشنی بسیار کمبغل است، قریب 2 متر روشنی نیست. ҷавобгӯ набудани толори театр ба меъёрҳои касбӣ ягона мушкилоте нест ки раҳбарияти театри мусиқии масакавии шаҳри хоруғ ба номи меҳрубон назаровро дар остонаи таҷлили 80-солагӣ ба ташвиш овардааст. маъмурияти театр мегӯяд гоҳо барои таҳияи намоишномаҳо саролибос ва ҷиҳозҳои зарурии саҳнавиро ҳунармандон аз хонаҳояшон меоранд, то барои тамошобин пешниҳоде дошта бошанд. театри мусиқии масакавии шаҳри хоруғ барои 400 тамошобин пешбинӣ шудааст. тамошобинони ин театр бештар ба намоишномаҳои масакавӣ бартарӣ медиҳанд. ба гуфтаи раҳбарияти ин театр, нархи чипта нисбат ба театрҳои дигар минтақаҳо арзонтар аст. کودکانه ما چیپتای 2 سومه در یگان جا نیست، در ما حالی هست، چون به قشلاق جایها البته در قشلاق چند معلم کار میکنند، یک دکتر است، خیلی یک دو کسی دیگر یگان جای دیگر به کار میکنند. برای همین چیپتا ما مجبوریم ارزان کنیم، نمیخرند. اگر 10 سوم کنیم چیپتا را نمیخرند، مجبوریم 5 سوم، کودکانه 2 سوم. ҳайати эҷодии театри мусиқии масакавии шаҳри хоруғ солона то 2 намоишномаро рӯи саҳна меоранд ки яке аз онҳо ҳатман барои кӯдакон таҳия мешавад. یک اکتیارро میپرسند که کدام نقش را میخوای بازی کرده، میگه نقش نابینا. چرا؟ میگه که تالار خالی را نبینم. аз 10 нафаре ки ахиран шуъбаи актёрии донишгоҳи санъати кишварро хатм карданд ва барои кор ба ин театр фиристода шуданд, ҳеҷ яке аз онҳо ҳозир нашуд ки фаъолияти кории худро дар ин муассисаи фарҳангӣ шурӯъ кунанд. набуди хобгоҳ боис шуд ки ҳунармандони ҷавон кор дар русияву душанбе ва музофотро интихоб намоянд. چند جوانی که داریم بسیار با غیرت هستند. در تمام نمایشنامه ها، در کنسرت ها، تئاتر ما موسیقی مزکوی است. هنرمندی است که هم می نوازد، هم در نمایشنامه هم یک در مساف که بازی میکند یا در کنسرت ها. برای این هنرمندای ما با دید دیگر تئاترها فعالیتشان بسیارتر است. театри мусиқии масакавии шаҳри хоруғ соли 1936 ба кор шурӯъ карда дар даврони шӯравии собиқ яке аз театрҳои пешгом ба ҳисоб мерафт. 12 солаи ахир адами дастгирии кофии моддӣ ва шароити мусоиди корӣ ҳайати театрро дилсард ва пароканда кард. ҳатто дар чанд соли пештар ҳунармандони театр аз саҳна маҳрум буда барномаҳоро дар як таҳхонаи танги театр омода менамуданд. ҳайати имрӯзаи театр ҳам ки аз 56 нафар иборат аст, бо умеди бунёди бинои нав дар шаҳри хоруғ ки лоиҳааш аллакай омода аст, саҳнаи онро тарк намекунанд.